Oke. Hai Galatia. Mari kita saksikan wilayah Galatia. Alias Blue. Iya, Galatia. Ini kebanyakan diskomentari sini. Oke, mari kita jangan dikomentari dulu biar mereka konsentrasi ya. 1, 2, 3. Ya, ya. Cuci piring sudah pasti. Haleluya, haleluya, ku bisa. Yes, yes, yes. Perempuan Galatia, biasa. Oke, kita sudah saksi. Kalau bersuka cita bersorak, haleluya. Perempuan Galatia, mantap. Mantap.